Hiwe Popunapen nekuriara ngeri kits Meinisin kia ngoruk bu soring kirisu chapur ngeri gebi repora bietto por fitia program Popunapen apasa Iwe tira sarati studio ye vai mi busikura no chewe host rati program Popunapen apasa nekuriara ngoruk bu nekuriara nem meta ifau subu gerai sen bari yaran what ma say that me yarang me very well sen var böcek ngaba uragiriso amen uragiriso jabur maritigot amen ngera ever ite patayo si sapon me uren kiriso ever re bara böcek maipu amen maipu iwe si aga cepam mo chere ni wuri se feri pa fagoro choramba ikapun enmi mocher gabi orap kapasis da paiben iwe gato ro ko boga ker gitsre no namba oru fisu oru waru tiu chero oru fisu oru waru tiu chero iraru chera phone number gato ro ko boga ker gitsre of kapasis non paiben sibuo if I were encourage chiri callers me penor ko iwe sibirawe Facebook comment diga WhatsApp ge gerai se bochak fagoro chen phone number fago iwe encourage chiri rarbo keri ge SF pari be or ngawari ke or ka basis ra text ge be terachak redori tu vichi ibu pata kesini kan poputari ki cheri yadik saya dak sabar skot sia parito man masok sia chapeti sia periti sia pengonuk si purepan tigor awareness eto fitibet kitsi pue eri poraus si po sugun fegen won me jeji atske reitjon sering en ke po sugun ai po batren pe jawai po sering Yay, non-NJ Bible study, ciputikor en ke pujojo. Amen. Ai pujok wisen cara tora en ke pujojo. Amen. Siya grisoruk, siya warituk. Färdig den med touch medicine, färdig den ekki jarisering färdig dem siya tigar ngoruk at sawon Jesus Christ. Amen. Amen. All right. Iwe kiriso wari digot. Kiriso at ewil kapasis non ache so ikerei. Iwe Fito seri ebera Aramas era Amerika itan tette ari kapasis fer segisin ekkiwa popun Aramas era atam meif esa puir popun Aramas meirisin puekkiwa cekjon Israel nupure beriawa tori eoreri kod erapun epungeri nyaferor Aramas rafirno Feror. Yarkwa rabasra fitto beye. Iwe igeya siaria peribe yari kapasis purek whatever yarkwa rabas rafinan no kenan. They exist already before Abraham me mure ge nurkwa noigira. Okay. Kristo jabun ngorok tete. Iwe Kristo rerawe kapasis mi fokuritua. Itu agri namun needs paipen namun John and gote which Mijararas. Nikitibu urusats Meinisin John uputi 1:45 and nun got. Amen. You kawan ngedi era special group Israelites. Ira rawisen ajo
Masuene Pukopin ngeri John Ferifan Borwasiri. Iwe Sibue Jeberi ewe questionera ata meif. Murira muteri aparam. Ewer. Iwe ata meif hir popuraras. Iwe pan popun ifa ekewe juice. Popure ko Israel. Iwa eto on ifa aparam. Iwe akayewin tou call out in church. Okay. Tou me non nerian iwe taborawurin kot. Sibue ra seri Adam efetanto e tori Abram nga 40 generations. 40 fake. Fake. Mabit. Iwe we win pa jomong arabas ra. Afero. Raferup. Meibuk. Win usara. Eke arabas re pobuseri atamewa. Gata mei. Iwe apat fitan ngeri neun kein neun puin ko. Good point. Good point. Iwe we wen pue urusen keiran a bin wararwas non. Iwe nupen ko taga kerio Abram me are bore ebore Egypt. Iwe afen orarwas keiran. Iwe sibue ifa wewen bue sibu chebri ba Adam pobun arabas Meinisin esabu John Israel nge I pobun arabas. Okay. Iwe en ifaitan epue uitun era uitun epue itiri ifa Jesus gira itoseri Abram. Okay. Naren ubun Family tree. Ida yoge etigu ben narera ifa Abram. Okay. Esa Abram nge neun Abram. Ito itari Jacob. Jacob. Iwe wewen uruseren ifa in re Arabia ekan norekan desert. Ekere mauriye. Neun Abram. Iwe toan Jacob neun John Israel. Wen I joge dette der Aramas. Rajak fi yufogen. Mabit. Busitsegi verer. Busiri verer. Oh. Mabit. Pui. Pui. Oh. Iwe ira ifa ira den neun Adam. Muri atabeda re oso Canaan. Iwe Israel ito anirra. Ira teten ifa menneban ifa chake. Kiriso. Ira iwe re etiura Egypt murin Egypt ra eto Canaan. Meibu. Ni budi disefere. Lidi diswar. Eu ferwe pore. Ira. Imer. Gatsak pasiri nor katsaki ay kusering eri cara farafat. Beban ewek kapas Adam. Wewen era kapas Adam iwa Aramas. Oh. Pura reve ida yang got design. Aramas rebo fito seri Adam. Oh. Rebo he's the originator. He's the first human being. Yeah. Ennet.
kota pusay itagriyo first man. Aramas, Adam. Pura Aramas refito seri. Ever. Adam. Amen. Iwe Bible busida one. Word gis ne aporausa sun. Ikke reke porausa bu keto ne sabora nareke fanson. Ne sabon ferifan. Ikke poraus mi osugosuk. Ei. E pue tori to fiugari. Ewe net. Ewe net. Osukusuka ewe net. Ei. Iwe gaba. Si ajak nugu pue ifa porausen nare Bible nubuen epuesto otskaba se buban fiugari iwe kis Meinisin si rong porausen nare Bible sirugu bu aron got. Amen. Iwe si bujagera bu ifa era eu poraus mi poraus fidi ngurin ewe eakka usugusuk. Usugusuk an got. Ugeri god. Ugeri got. Iwe naman sibu sadari ne ritiriwo oruan tiboti. Ewe oruetti boti. Saburirat. Oruetti boti. Bai kari chilme ifai itere kibete. Kibete. Ever. Pun si se bache flippiri ga saacak tiki. Ever saacak tiki. 2 Timothy 3:16. Wagi siragon moru yewe tapasa. Iwe kapasen. Ngon moru mengon befusu. Okay. Kapasen narkwa tarbo bibin Meinisin rapop seri gurun kot. Pop seri ngurun kot. Raucia feri dela fara ewa kapas biennet. Rapare beridi gits. Rau bugu gits o aitigeri gits sun atse bue bara ferbu. Bewara bas miagang ngeri kot ewa fakutu fichori buakos ngeri sakuragang murin na Meinisin. Amen. Amen. All right. Ese barormet ke bue sabugeri. Fakur kiriso geri got mari di got na bu gisir pun idara botera ro ri kapasan ni pura bue aborakits. Ergusa to move on geri kapasis tambaru. Samuf. Aci kapasis tambaru era meior tipisin morugon ikerrevero got esa etiwer nonneng ikeaposisi sa niwin sefen. Kapasis en dailin. Teidin. Kristo jabu teidin. Kristo ren question kabaseis mi fokuruchea. Jamang irarabugan eki wa neiwe. Met porausin neiwe. Ya pekan marau. Ya punya di barang semuci. Ida. Pura ifa ogich in masam sigar moja si pu torong non nang urusat Jordan Fabri. Ewor. Iwe kabajuda ma koe severit reka memach. Ewor. Mi wan or Parabenei. Nei nengene narewejak. Ma Daddy, is Jeremy going to be in heaven waiting for us? Oh. Wow. Ya ajak karara. Ira bet paiperera. Amen. Ese or tibisin Aramas nubuen ese wewe tibetach. Ekan merikon nubuen ese abo wewe chiwe. Quote about the Bible seems to indicate that usunge rabun irabwe barau. Siya jecheveri
nu puen sises ra nun ko an poro raro iwe ifa ekko severit ra etto totohan sises. Oh, good example. Good example. Iwe era pa osop midera kan severit. Okay. Awud ngani rebeto. Mm. Puen ye usun Aramas. Rebusul kan severit iwe ratorong nona. Amen. Amen. Puen severit mi wasen trusting. Ebifa irmi nugu ötsuvet touch. Ever. Amen. Amen. Yeah. Iwira pota errerirrepo iga Aramas ifa usun kan severit. Iwe usun an trustedi quote evosuda kan severit iwe rabo torong nana. Amen. Marsatidi eneri matu ru on me waru. Iwe mati sapud ru wakisin egon me waru. Aramas rarorong akuragen ngugu res me kechiwa ngau norraba. Ryan akkechiwa idirur kara. Esap mochen chipira punneun rabero. Ryan akkechiwidi nunkara. Iwe irame sise separari example. Rabi war in mugutugut yerikan. Iwe epoyen ifa ma safian. Opwe irara propwe churi ru manana. Amen. Iwe mi war ewe ogesin non paipere warera ekkan severit propwe ekko rafen mero. Irra pore severit di mugutugut nonang rupuen negeri nupuen sa etarang sisap chuan nudu. Sisatsuan pupuru. Uen kiwe jok severit. Iwe ira rapore merda re nupun rawuk. Nupun mer me fefin. Iwe basa churoro severit nana. Obusi bufet patchin up non ne. Ira. Se churoro wak sa Amen. atarasif again. Atarasi. Amen. Kasi waje kebupan ifa satiri wo aywan teserorian regari ngon merigat. Ever. Teserori kasapur ruari wagi seregon merigat. Fasurusun eweri wisefer and Christ. Ira. Rabi buikara ay wamochen pobu sidi minni ain net usutchakku bibero. Usap noririn usutchakku esaborar epirigurigats. Pue usap noririn. Amen. When ira ejagara sibue kejiu sibue grief ngesisapan kun asadugu. Sisap usun ekewe ra grief nge usun nge amuch marau. Esa churor marau pekiron. Ever. Igan jaberi ever ai grandmother. Nu buen puru arwe pero. Ese churor ifa pue gurang es fedendo wow. Malet. Ya po fituik. Wesen ma igan nanin na tuga. Mahal puri naujog non rojok kids. Maybe. Iwe ira wewen pue. Kon esor epuruguruk maraw sa fan.
ira pota ira Amen, amen. Ayo cara aci bosirir wakisin pun ifan ingeri gica aci pirikurukuts. Eferai tingeri gica aci sab discourage ga pagapang. ira Ngesi pue nugu burubuen sibuloreng ge motor fanso marau seven. Yue kiwa rabero akomach ngeir mi ni very words. Igeir mi ifa ketiber in Christ ga God. Yue sibugura seferir. Jekapan mocer comment ceki warra morugon. Usurat wewe direwe story ga parosa bena paibed. Sisi sefer kam ber rigits man with faith in ngeri severi di gabu si sefen usur. Iwe si sap fereri marang. Iwe era good kapas iwe ngeri gits eburu guru guts. Pusi wewe di usur severi pan meti ben kot ngeri. May book begits meri sisu buding non tibis. Gits meri sisi bue mero. Bogitere we tibis sabat skewe irachra feri. Iko popura rabas rata mei. Iu pai bera basan non meto Rome. Rome 623 we ke 323 we 623 niwurin tibis mero 623. Niwurin tibis mero iwe ira pata vera tori gits Meinisin. Nei orre bere aporosa ge ika observe feri morugon. Ira kapagura pun ira even though they seem very innocent. Nge reif meitsuk mior ekra sinful nature gits mugura ben nori. Ewu na referar betos Meinisin pucakar. Mocer ceka pucak iri cek center of attention. Graffiti ngeri pusin. Reragebe ikira characteristics of a sinful nature. Yes, it's a pusin arts. Yet that doesn't mean pun eoborugon mi wewe itigebe ngal bete we feri. Esa por wewe ngeoborugara tibis remeto we feri. Pun ese usumet jabasa ese wewe iti. Bese wewe. Iwe Tori and everepo wewe iti met tibis without a quarter of a career bugu. Ewo kerar. I keep forgetting what is it. Moruk, if it's a sin, ge ikapurka ferferi, you are tibis moruk. Nge ike esabu tibis, iwe esabu tibis. Iwe in that context, sa sila ike ikresewe tibisewe, we esabu tibis. Förför. On me visu. Förför sabura wal mefisu. Irik meo. Aha. Saragiri. All right. Irik meo. me. Yemme ta pasa. Era iwe kota menu gora ke fansonu bukan Aramas resap sirei. Ngeyi anuk ni Aramas Meinisin nora kewe neri Meinisin berapa kun sedia reforminga. Pura firate eukren ebo urse John Furifan Meinisin fan bungren eber muen iya wisagiri. Haferan natate ngeri Aramas Meinisin redan abarawa seferi wen serivero. Amen. Amen. Browser translation agun menon Amerika era ejigi baskote ejigi basngeri. Oh, ewa. Me te ko rese weweiti ira ejigi basngeri. He winked. Nge era rabo ifa rabo ayer seri. What is your excuse? Ira. Amen. And but sergi fan so seriously. Ma ngerir ekera kana Bible rawe weiti. Serious ngerir. Ngeke rese sire wason Bible se au concept rese weiti mason Bible rese hortebsir. Amen. Sumira Fraser, the more you know. Yeah.
the more responsible we yeah, expect from yeah, you. Yo pare daw su repai pero Ira. sumi ro gisire rera. Nuk, ngise sire ise jaksire menni ogisin. Nganuga sira iga a nap sireyom ebore pa nap ifa. That's expectation. Met kebwe responsible ran met. In the same way, siputogori para rage at safis sire up not paiben sire bet miert. You will go to hold us accountable. Ira. Give it sire. You will go to say hold us accountable. Ira. All right. We have 4 minutes left. Pamarat siputoro na rache break. Oh, inay sa holding in number 3, holding in Arabic. Ngiri asbue chagoro ngiri aran other half. Okay. Iwe bukat para sepegeri gewi bu sore ian mi 50 gits nari fan so. Ikavi yo rob kapasis not pipe and mi to uri kabuka kere ramba oru fisue oru waru tiu cerro. Oru fisue oru waru tiu cerro. Ida ruchera phone number ka to uri ka kere gitswan. Ikerei si chako wokar fagoro chen number phone. Ida. Miyat. Pues si bucheren kere chiri harabue ka kero. Eot si pokar interrect gerir. Puya pokar at ifa akasos fagad. Ese barrior me inga varar water capacity war as a group chat. Ewe pipera basa. Oi usati bisa bibusore radio. Ida acara group chat kategori barwarom capacity serina pipen. It's 5:28. Anything you want to add on? Geriache akaso serewe ruwa capacity. Ewe orua kabasis rewe ifa Verugon. Ewe verugon mittibis igaisettibis ese watchuer or metibwe ifa ibwe subway nge ibura bo holding geri Arabic ibwe jak pajeta geri Arabic. Okay. Iwe kirisu chapu rai rukuwe ya tori kapan nuts kurogat sibue ifaiwe toro narachi break. Tori. Iwe murin achi short break si papan ni useferi we si apa sabu saboron non achi program ke sabu pasu serikit sabu era cheme fidigit si papai chu sefer. Ewe watten chefra. Chenesis sapuru riget wagisire gon apasa. Iwe ewa buen aperiweri. Warung mata teram feden nari tenibi. Nge war wokus. Puru aselera yevo pun wa op. Sisa fokut tubura ren ewa tefa. Ewa afen mona den nare was sorun. Non ewareri bi fokkun urusers men nigats. Nara was sorun. Ewa fefi rapoete o afeten narawe kiramuen tiren akkar o bupura sepuen. Yes siri. Braver finno. Fedennon non en setarawe ser. Nupuen ifan nede achube ser me ewa defo. If asaturibe tifendiri God. Nge ese siri puafen ora naren setarawe tunibi ige
ser. We fakupak kirisok mari di kot pasapan ni wisse feri dong non parachi show ikerei ren pai berapasa ike puge berapasa yeng sia tor nor ruwe kirigirin ike segor kirigirin rachi show sia gudi war kapasis nambaru erigu beisa kaferri sa kafernya ibu jadi bujak pajero ekots pamit tots usun met megurei mingau bukan buat ngeri ibu pajero abu iwe sibui yatik sabat skot mira barap na nek kiriso jabur ngoruk rawe besoto kiriso ren fansor careful kabas ko sabachen mai got ko bem merigem tuburu ge warisigem ko sakamba che ko ka fang ngmi fere bo ekem merigem titi gep seri o chon obud ike o charu go efe yechu ebe mebe char ko sering erap kabasi arisigem meirsi purai pusi dei bet mienet obet mi Dari dan Jesus Christ saya ada kebusarat tipis. Amen. Go for it. In Aramas, nu buen ekeran ekeran sisire mason Bible nu buen ekeran sire Jesus Christ. Iwe usuren severit. But that's why he's born again. Amen. You know what I upsefan. Ever. Non nigirigin nigirigin manawan marom mucha to. Iwe non marawan ye even merigon ubufe. Iwe aywan koradit sabun ika oruan koradit sabun ni ogisinod me fasuera Aramas minafe. Aramas vive. Iwe we wen pue touch Meinisin bore keran kau. Bore Amen. tutun now murira Ude. Uta Ever. murira afadan murira sa. Amen. Ira usun marawan Aramas non Jesus nu buen ra ettore Jesus ra stati di iwe nu buen ra bu putere tutun now federe ra fedan iwe ra pusin warar ra pusin mo. Amen. That's a very good point. That's a very good point. Amen. Mari di God. Jek mojen ifa ibu pan wow ibu papaserong norera biden merukon. Ever. Kids Meinisin si biden merukon. Amen. Nupan sabo tare. Nubasa etiwa Christ ang marawa. Nubasa etiwa It's a Christ. brand new start. Ira. Amen. All right, moving on to Move on. kapasis ng barigat. Kapasis seri Flynn. Kapasis seri ifan wesen iten Jesus. Oh, weso iten Jesus. Ennet naman ifa ebwe konit egis fansore ebwe research eri ren weso itan menonang pun sisi gis misirei pun ifa kapasen sus ese tichigi itan Jesus Maybun. menonang Maybun. pun pogiten amen ifa amen holy iwara se Amen pin. amen pin yung betiwe ewachon nang ngeri puitan an etuge era Emmanuel
Finally. God eburan nam rich. Amen, amen, amen. God with us. Iwe we when we when God non an nam bui God ebutiu an nam aruch. Ever. Ebu nam bui God aruch an nam bui yarvas. Ebu God arvas. Amen. Amen. Non eujuk. Not even juk arvas. Mabe, Si sabo we di era igugu si sabo we di bun ko te sabo ngerigits arts mirit naman igasige kayera ebo togeri guerrero ye sabo tu fijira si we di si jak era 100% God. But Is God. 100% human. 100% God is God. Jesus is 100% God, 100% human. Amen. We are 200%. Mabe, But an God, an na bui God, an na bui yarbas, nge even juk being. Amen, amen. Is our two fijin is our way the Arab way wrap around. Man, that's it was a city there a bit thoughts. Ewer. Tiruwa. Mai usumit ka basa ne budari ka basa isewe. Pai bering ekangeri kits ekewe iti ten sises, ikere refer ngeri sises. Non me kits arabas iker ko josu sereri. Nye iter mi par da awewe geri ke yarra fitobia ike irio Ida. e marwen isume bete miare kot mi nom reds put sises iewe kot mi nom red ko chari shrine se dar to seri Egypt toron norwe feribur 40 years and Right. iwe erabo eat sises erabo eat sises ye sa siri pun ifa God evangeli sises erait sises arau buti ferufan fer sigesin ewe purpose e ferufan salvation marawe semuch Ida. mioro gisen na Bible there is no other name given under heaven that all men should be saved by be sa siri pun sises me Jesus yeah. That's not usumit ke par basa. It's sort of an age. It was that city. Ifan was done. For example, John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. You hear that word. Yeah. Verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, full of grace. Was a city a word become flesh. That a word equal become flesh. Waron nefirats Jesus Christ. Ngipon non era context again non era puges son. Jesus is also known as Ewakabas. This is just an example. Was it in Jesus? Multiple application. Isaiah what the terati idarko. Isaiah 9:6. No gusto mo nagiri. Isaiah 9:6. Iwe si chakwal ferden si gutta. Si waja sibwe gutta kaifan was it in Jesus. Now good thing is, yes, yanam nar Old Testament. Ever. Bambara New Testament. Purevan mor gorau buti rets. Kota ari fangiri gitseberet. Epo at so de bedem. Iwe epo iteri. So ekiek mi abarra. Kot mi baraban. Sabats mi no torve finatsuk. Pasavor kiramwe. Mabet. Me te bitar kara. Iyo ge si buban jitseberi Moses.
narari ifa ewe burning bush Ei. ewe ekki Ah. iwe Jesus ewan quote era wokisin era ngang when era I am that I am Nakurupue kutara wakisire. Iwe ren ifa iden Jesus pusin that idan sisap ewa flin sisap togeri sipwe ngorugiye naman mi jamong ekan itren awarwen ngeri förförun Jesus ngeri Aramas Yo. iwe Ian Jesus when Jesus Yahweh is salvation or the Lord saves. Amen. Iwe Amen. when Emmanuel God with us. Amen. Yeah. Amen. Iwe abanna if I were Keanderi. John Isaiah. Isaiah 9:6. I am. Oh, Exodus 3:14. Ere God God already was ngang echek. I am that I am. Irai tarawe. What is your name? Metu buereri. Ifai tubura. Ifai tubura. Kerai beri. Ifai terako. We ga birawo. Ngagechek. Ngagechek. Ibinna. Amen. Ewe Ritzegat sibugat siki garigi staff each ne beki. Era ewe eat Jesus. Ewe kriki ke Hebrew word Yeshua. Iwe I reguira po iwe research rigira po Latin ngeri Rome ngeri Greek ewe Jesus. We go ya English agibe ye wa warung ngeri Jesus. We gits ye sara Jesus. So ike may era specifically era word Jesus. So si check nugare ifan original meta Hebrew Yeshua. Irachek ye ier kaparayen ekisichek ubuchek boka move to the side. Ira bota fera kosuga sarrekis osukosu krero wexere there is no other name given under heaven that all men should be saved by. Redaway Jesus. Pun Ikabusi was specifically go by Jesus. There were many Jesus. Jamong Jesus. Jamong Joshua. Yeah, exactly. Jamong Joshua. So maybe there's something in it. Yeah. More deep. Yeah. Anyways, everybody se fer nguru. Feriwe, iwe jek. Na kiri soja bur ngeri Flynn ren urchin an a question. Amen. Amen. Uche asaraba AJ study. Amen. We sipura bokut ngeri ache ruerur kapasis. Ewer. Amme fokut pon uche e kapasis ayu kapome agi. Ren Ebetats uwubert chunkot. Ik kapasisere ifausure uwubert chunkot. Ifausure uwubert chunkot. Men uwubert sor nebutchen. Uwubert poraus uwubert iesi era grace. Iwe in grace me non fasun America grace ngira ewe iwe wetchen gotren met nabaraban ururun ngeri neurarbas ira moiga reserong ngeri got nge non an iwe wetch e wochok Toge. tore Vale.
ngeban oruan ifa oruan saitrera ibebet nge ewe power ewe force power bejokun maravan ida an grace bwe ngerikich ngerikich atsi tu vision bejokun nom seritibis sibwe ida Amen. sibwe gokoto tibis nge esaptuen abogitu nanedbach Amen. iwe owen buira ifa in John Puichkan John ekan mujeven ekara coach mujeven rajak prejini en ibewetren ibewetchen ifa ngeri kuat ngeri arwas iwa rase prejini aren power ren an Saving grace. an maraman me bejakun non Oh, marawa I see. am gebwe Yes. ko yuserit tibis War. Amen. Você lhe dá feira da pachakun. Ira. Era grace. ira Por man, not fun so na ya pagaba. ira Wa turutin not tipis. May tay rurure wa turudi. Me rea ga we ra foti. Nge akikire we grace. E we chun kot ngeri. Wa us ngeri kot. Me kot ara poate se fer. amen Wa poate se fer. Ao reo pachakura butogor pura titipis. amen Apar amen ngeri met ai butogori meriro. Okay. Mi fe nga waran ngeri. Usatsu fe no ikiran. Ewe grace, ewe chun kot. Ira. Ewe arisi ai pachakun. ira Amen. Mari. Amen. Gepotaya kepada rage esiorne muchun. ese orde buchin bogiten efan nge ese pan agi sefani Wabet. ora ajak ma ngoruk iwe ka feten fan feten ebwe torin naren ika wo sa turunong naren nge mi jak tau kumurech ewe Amen. grace Amen. irapota en el merech naraja ibu jefen si kararo si kare yu majach iwe ese usura kar ria fach mi ifa jamong text scripture Wokisin. Bible sibu tori cheki iwage ifa Chomong wogisin ang paiben. jamong wokisin nan Bible ifa mami tu tebura Kitsmi to uri chiki arapon na tate po. If I ren ewe karro me ewe karmo chochuro. ira iwe pun iga ka mojot iwe usun ira an grace ngoruk pun kesap ria fu foch nge epor nebutun ewe ria fu Amen. ewe iwe mi jok foch Amen. Mariti god. amen Mabet clear pari alert we were at egon nusum miris rache program. ever Egon were 550. iwe sadiri ke bobo riteri ifa Jeremiah John inu iringat ngon moru ngon mesu purira awe wen in iwe John 360 de. ja Rapura yeusuran ko de cheri choffer fan pura fogara were hebben. Probeer si miri gui resaput maniro. Rapueri marawasemuch. wen ese or met
artsport. Esor met sibufer I jak. Ebo jak to era bagasa mero. Amen. Iwe ira nge ewe ifa gorme fisu. Pun kota tira to ruru wa furifan. Pue pun kot esap tira to ruru wa furifan. Pue bugu furifan. Ya tira to pue abarawa cha furifan. Epue amarawa. Amen. Ira mo iga meite mo iga ngan. Uese pupura Excuse. pupurati aron purati Oh, sorry. purati ifa ige yeveren purati nore warwar ebujak Etiwak. etiwakit Amen. ese ngen obusara Wamesari ro wara wokisin erar ke federasi pas kipiri. Jeremiah Erik Murigat wokisin rigat. Era God's grace, mercies. They're new. It's new every morning. lamentation Lamentation, usara, lamentation maybe. New every morning. ever Mavet. Mejiga kasse every day. usun akasefega usun en akar mi tata Ida. when sia sakura yuge si jak sire puera akar mi tata Amen. ira boiga poribon noren kuchu sia jak nero akurak fisu ai taiwa ewe akar Amen. when ira usun era grace Mebetsun ko. bijak bijak got bijak nam bijak ugor Amen. Mari di God. iwe era sise ifa consume sise consume eruren kar Karara. iwe when git sise kararo Amen. idai borausen non in lake of fire. Amen. Amen. Well, we have 9 minutes. 9 minutes. Iwe mio ruatski kapasis. May urigat. Irgat. Ye kapasis tam baribu isa atikwan. I kapasis tam baribu arai wamme me fie ori iden ike ubero ye usi eri barawe se much ngang me ei fabri. Sibwe atrocity. Me tipo furry. Ira ara kapasis. Patake serewo Saturi. satiri. Wamme kafetogi. Ewer. Iti kapasis pun usungi ereben sabi gereben irap mi fakutsugu an marawe se much. Ewer. Nori ir ferde puruan merun. Ike abu repepet maniro. Rom saburi wik sirgon mi fisu. Ya pasa. Pun ngagusap sewe siri. Ewe parausen marau. Puri yei en kote baraman. Ngeri marawe se much. Feri den meiri si channuku. Amen. Ewe ngeri ko chasus. We abara rage. Murin ngeri chacentain meiri si. Met kopotogori feri pukapoe eri marawe se much. I believe, that's what I think, but I believe. Mete Bible I think erikits. Atsibue eti was Jesus Christ on marawats. Eri Jesus Christ on marawats. Met popungai wato pugen Rome sapurei pugiter pare rege ewe gospel ire and go to barabaren marawase much ngeri arabas merisit. Ewarera good news. Ewer, the good news. Kabasadim. Right. Iwe sasirige ewe good news ige ewe gospel iwe kitsi e tagre kewe rueru puk na paiben kewe nepuputien narwe New Testament mati wak nuk son. Si e tagre kra rueru puk ni kewe rueru gospels ige kewe kapasani.
met popure kapasan nim iga gospels pogitere focus on Jesus Christ. Ever. We when ye dai centerun ekkewe gospels. Metewe Jesus se fyrir seri de puten arau putik tori arwa bera waru irabeges. Story in Jesus. Ira. Irajak. So kids me to agree at sibuarage. The main focus of the gospel is Jesus Christ. To prove nge may bugachi point at sibutogori arage ike apure berari Jesus Christ a eri barau. So sabure kon meribu wogesin nibu e apasage oburan nom noi. Ogag buran nom non abi. Puri gawasap non nom noi. Iwe osetogori feri ots me tots me nuki. Iwe so sapun nibu ewi so sapun nibu waksir ko meru apa pasa even mi eri ewaran god a eri para wasem much ngeber sa eri ewaran god esa eri para wasem much iwe pui at least from my perspective ira kien apko eri para wasem much Jesus Christ. So jabur ever. Mi war era urusen met ke borrausuan ngen nam non verfur sabun or ngon moru. Wogesin irik. Ewa kapasis. Ewa jailer ira. En ewa jailer kapasis. Met ubefuri. We will grab it. Amen. Satiri neri. Verfur on moru. Wat is het voor Erik. Wat is het gara? Murin, ay muru guru ay sirir. Usara. Erik me urugat ngeri. Ay sabon kara met ngag befuri gura barang. Rapperi weri koporu gu at sabon Jesus. Amen. Amen. Iwe abi bechon nei wom gura barang. Muari ti God. En mechon nei wom. Amen, family. You and your family. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Murin rafara. Kapasirat sabong ngeri. Porek kiwarabas miri si minnom nariwan. Narawe kurok, narawe burin. Ewachan maser iwan fötek. Ay mariro nare room. Ari beti kira ser kiwa narawe katur ibe chan ne wan miri sirra papadais. Amen. Amen. Iwe me ira por menaban porausen midden papadais. Si met si beferi besi papadais. Eborat ayer. Amen. Eborat sugut. Jawar. Eborat papadais. Jawar. When si nugu non Jesus Christ. Morin sa kayo gari Jesus Christ. Morin sa ayer seditibusis. Non, io vorrei sapere. Ai recuia poi fittiro non metto Mark eva key. Ira. Mark 16 verse 16. Ira. Ora io ar guruk o papatais e pokura barak. Ira. Poi e a kousukunnar You're ke listening geri. to KICH 6:30 a.m. again. No guruk wa papatais. Ira. Iwe net ke safa kuserengai pura tori reu se kurok. Ennet. Mä saavon kikiri karafitu kapaseis kikira oranik. Rurusuru. Io fakku griso jabur ngeri. Jawar. Kiri su cabur ngeri ke be si papa sapora. Paka pator reu se kurok. So what's a people go break up one. Ja te kikits. Savas kootsia kiriso urku. Poi adori resa punajue program ke se bujenge poi fifidigits akayun ngeri John ukisering ke poi tafira आज के osugun ngeri kem tafira nanerian iwe ka fitigem nupun ai bure to seri amwe deri Amen. Kristo jabur obsaratibis non in Jesus Christ. Amen.